الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي أرابا سوي هجريا باكلي أني كمناني أني بيناني أني دورو سهر جماد الأولى من هجرة سانكالو دورنا بسوني وتاني دورنا ميلادي نصارو كجاتي بافولا أني مغا أني سبا سانكالو تنكلنا بسوني مغاني كونونتوناي أمدي داودا بوغو مسجد الرجاق وامبو كونو درسو بالشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكا كتابو كونو كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أمبني مبوندا دلا أني آية فلا توسيري على الآية الثالثة آية سبنا وقوله ألككما والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ألقوا باك كمون وري ni ala tanaw ye ulu ye nabu bato ko tamaro kolo fara jemani min be tamaro kolo yin sanfɛ o ɲɔgɔnna nɛɛma marali tɛ u bolo. ma yamlikuna walladhina tad'una min dunihi yusmal du'a'u limasailati wa du'a'u liibadati. nako walladhina tad'una min dunihi abake ka kummunun bato ni ala tana ye wulu ye weleli ni batoli min fulen ni ye abe delili weleli ta abe bato fana weleli ta. du'a'u limasaila ye mun ye abake ka munun wele ka fen ɲiniw fɛ min tɛ u ka baara ye dendima nka bana furakɛ garijɛgɛ kɛnna ni de du'a'u limasaila. du'a'u libada o ye ka dafalen k'u ye ka kantigɛli k'u ye ka sujudi k'u ye. donc weleli bɛ nin fula bɛɛ ta. min dunihi ay siwallahi min dunihi kore munye ala tana. qawluhum ma yamlikuna min qitmir ma nafiyatu ma min fule genni de do min harafu jar jaidu lafja wa qila la yanbaghi an yuqala harafu jar jaidun fil qur'an bal yuqal min harafu silati wa haja fihi najru. doko ko min fulani nya harafu jar ko a jidilen do kuma min jidilen do bunun seminu ko ay ko do ko manka ika fo ko harafu jar jaidu fil qur'an ko manka fo ko ni nya harafu jidilen nya qur'ana kono ko iman ko fo ko ikanka fo harafu silatu wa haja fihi najr ko do koy kanka fo harafu shilatu me kana fo jaidu bo ako kuma ko shika bola korosili bo kuma la lianna al hurufa jaidatan laha mana parce que hurufu jaida munumbe mana de bola wa huwa tawkid ubena nika kuma de gelaya wa inma yuqalu jaidu min haythu al i'rab
donc mogo ka famu fana nun ko misali la mim harafu jar jaidun kana jate mina ko kuma do de do ko ajidira qur'ana kono kasoro la ka kumate nu ko harafu jar la nyini toye harafu jar la nyini ye munye na hawtiku ka irabu yoro na hawtiku ka irabu yoro la wulba fo harafu jaidu mais ate komi ko harafe do farala ala ka kuma ka qur'ana kono ni ala ma min fo la nyini toye nu ko harafu jaidun u kambe irabu dema irabu kelaw de tama wa jumlatun ma yamlukuna khabaru al-mubtadin alladhi huwa alladhina ma yamlukuna khabaru al-mubtadin alladhi huwa alladhina mana korode ma yamlukuna mana abake kamunun wale alladhina abake kamunun wale foy maralentu bolo wa qawluhu min qitmir al-qitmir salabu nawati tamrat qitmir yemunye tamaro kono fara jemanin do melekele mbala qitmir yo ode wa fi nawati salasatu asya ذكرها الله في القرآن لبيان حقارة الشيء tamaro kolo ko sababe tamaro kolo la o ko saba ala yufo qur'ana kono na ba ke ka fendo jashili yira o ko saba nyemu nyenu be tamaro kolo la al-qitmir wa huwa lufafatu raqiqatu allati ala an-nawat adoye munye qitmiru ye munye fara jemani mi akan nogo abe tamaro kolo sanfe qitmir ye ode al-fatilu fulana jumaye fatilu obe tamaro kolo la wa huwa silku yakunu fi shiqqi alladhi fi an-nawat fatilu yede agare fitni lamado tamaro kolo chamanche la ibade fana gare fitni lamad dalen soroye fatili ode asabana an-naqiru wa hiya an-nuqratu allati takunu ala jahri an-nawat naqiru fana munye tamaro kolo sanfela ibe wo fitini do soroy ni tamaro kolo ndo dugu jukoro na nyigina na be fale tamaro be ewa shimbe boni o yorode o yen naqiri wo fitini de abe tamaro kolo sanfe fa haula la nyine munye aw fule ka munun wore du'a wal masala ani du'a wal ibada munun fule ninye la yamlukuna min qitmir tamaro kolo fara jemani min melekelen be tamaro kolo na o nyogona nema marlen tubolo fa in qila nu ko ima alaysa li insanu yamliku an-naqla kullahu kamila bon ni e ko abake ka munun wole du'a wal masala ani du'a wal ibada fara jemani min melekelen be tamaro kolo la o nyogona nema tubolo ni mogo do kuma yala hadamade ite ewa tamaro yere tamaro su yere dafalen soro hadamade mbolo wa na yere ka tamaro su do ni mogo do yen ni fo amba fo ujiba obe jabin innahu yamlukuhu amba ko tamaro su nye ataye abamara walakinahu milkun naqis laysa haqiqiyya min maralindi lo mindo maralin naqasilende do haqiqa maralite fala yatasarrafu fihi illa ala hasabi ma jaa bihi sharaw aka tamaro su min fuleni abolote atese ka foyi ke ni tamaro su ni silamiya sariya ma min urdu dama fala yamliku masala ihraqahu linnahi an ida'ati almal misali la atese ka tasuma do tamaro su nakajani parce que silamé saraye balile ko kon kana nafulo tiya maralim min do hadama de hari femmi maralem ba bolo namba fonni nya taye maralim min do maralin na gasilende do marali aba marani ala ka sariya de ni ala ye urdu dama ko kan marafin ke chogo ma ba ko chogo de la ni ala ma urdu dama ka nyamara dama ko kan marafin ke chogo ma ta atesika ko o chogo la wala maralin na gasilendo قوله ناكو إن تدعوهم
نايو ولا جملة سرتية تدعو فيل سرت مجزوم بحذف النون والواو فاعل وأصلها تدعونهم إن تدعوهم معنى تدعونهم أباك كمنو ولا قوله لا يسمع دعاءكم جواب سرت مجزوم بحذف النون والواو فاعل لا يسمعون دعاءكم وتكدوا وتسكد وتامكوا ناي هارو ولا ينتدوهم ناي هارو ولا لا يسمعوا دعاءكم وتكا ولا لمن قولوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم أي إن هذه الأصنام نمبولي منفلنين لو دعوتموها ما سمعت نايو ولو تكا ولا لمن ولو فرضا أنها سمعت ما استجابت نو أسيرك مثالي لا نو يامي فنحري نو يامي وتسك وجابي لأنها لا تقدر على ذلك فسك أتسك جابي لنا ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه نند كوس إبراهيم ألك تنوبك ألك كشبك أقوى فاما يا أبتي أكون فا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا أكون فمن نيب فم باتو فم أتي فني أتسكا فوي كيه فإذا كانت كذلك فأي شيء يدعو إلى أن تدعو من دون الله بنا يسر كوبو تقول سيسا من بأولي كوي كتا فنوري مني على تناي بل هاجة صفه نيني حكلين تنادي نيني فندون باليادي قال تعالى لكم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفيها نفسه لكم مغد من بيبا إبراهيم كدينا ما فم مغد من يرك حكلي يا كنالما يا حكلين تنيا ودي بيبا إبراهيم كدينا ما قوله آية كنو ويوم القيامة يكفرون بشرككم ألاكو يوم القيامة دعاء باكي كمونو ولا دعاء لمسائل يعني دعاء لعبادة يوم القيامة دعاء وبكافر يعني أكفلان كفويا أيو فرلم منك ألاكا وبكافرنا وضوء في سرواليا وهو كقوله تعالى وبكم من ألاكم مسامين كرو تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين نهذا مدون فرلان يغنكا أو كبتو فيهم بكوما جغوية أو وبكافرنا كبتو يفناي فهؤلاء المعبودون إن كانوا يبعثون ويحشرون فكفرهم بشركهم جاهر نمبتو فيهم منون فلنين نا يسر بتو فيهم منون وبكونوا يوم القيامة دون ube fara ɲɔgɔn ka kiyama kɛnɛ ka kiyama don ka kafira ni u ka batokɛlaw ka musirikiya ye o bangalen don o jɛlen don kamani ya'budu ujayra wal masiha komi mɔgɔ minnu bɛ ujɛri bato ani mɔgɔ minnu bɛ isa bato donc ujɛri bɛ bariya ka bato minnu ye ujɛri fara ala ka ujɛri bɛ bariyu la kiyama kɛnɛ kan parce que ujɛri bɛ kunu ujɛri bɛ jɔ kiyama kɛnɛ kan isa b'o cogo la Qur'an aya caman nana wala yawmal qiyamah do malikaw be bariya munun tumbu batu malikaw be bariya ma ayaw nana jinnaw be bariya u kabato kelawma ayaw nana ewa isa be bariya munun ya farala ka be bariya umma ayaw nana mugo yefengo fem batu be bar iji tabarra alladhina tubiu min alladhina tabawu fingo fem batora abe bariya kabo akabato fema minya bato munum be kunu qiyama do nu be jo qiyama keneka nu lu be bariya ka kafira nu ukabato munu nyu bato ka kafira nu ukabato go jelendo wa in kanu ahjaran wa sijara minna yasur munun kabato fewnyi farawde ani iriu wa nahwaha ani nunu na nyogona fa yuhtamalu an yasmalaha jahirul ayat abesekata ayayin jahiru be wulu fanata hari ni tumbe farade batu itumbe kulude batu itumbe ride batu idimbe bariya ila fara imbe bariya ila
ayen jahiru beshako fanata wa huwa anna Allah yati bi hajil ahjar wa nahwiha obeke chukudi yomal kama do ala be nani nin kulunya nin faranya no ona nyugona fatakfuru bi shirki man yushriku biha farayin be kafirani minye afara alaka abe kafirani ka fulanka foyanye iri alaba nati minya fara alaka iri be kafirani ka fulanka foyayi wa yu'iduhu qawluhu ta'ala alaka kuma bo sembentiya musammin kortalenu innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama aya dolalako aw anabe fenwo fembato iri wula fara wula aw na kabato fembe jahannama logode abebe do jahannama kono donc nimbe kuma in sembentiya kafo ebe min bato ni ala ya nati kafari ka jahannama kono ala bese ka ke fana be bariya ila no ya ayayi ni ayayi mbo sembentiya وما ثبت في صحيحين عن من ثبت رب غير المسلم كنو أن النبي صلى الله عليه وسلم كابون النبي ما على كتمنا كشبكا أنه عند بأس الناس يقال لكل أمتي كيدن كوني هذا مدين كنونا كوبا كو جما كلو كلين كلمة مانتون كلين كلمة لتتبع كل أمتي ما كانت تعبد من دون الله abafu jama kelen kele ni be kununa yomal khamado ka jo ciden ko be fo jama kelen kele ewa jama mi atumbe min bato ayetu ko awtumbe min bato ayetu ko fali hajaru yakunu amamahu yawmal qiyamah ewa farabato law kulu bato law qiyamado kulu be bilunye kulu bato law ba nofi wa yakunu lahu kalamu yantiqu bihi ewa kulu imbe kuma ala bake kulu nyefana be kuma abe kuma wa yakfuru bi shirkihim abe kafirani akabato kelauka mushrikiyanye fa ija kanat al ma'budatu tuhdaru wa tuhsabu fi an-nari ihanatan li abidiha na yasrubatu fi nunun ko alabu na ta qiyama kene ka abu hadariye abu do jahannaba kono fana puru ku kabbato munu nyubbato ku doyana ye wa tuhdaru litutaba ila an-nar ni alabu la hadar ya fana puru utugo bagan ukatugo ko kata tasumama fala qarawa wala ninnin kera kaba kote ante kufura bi abidiha kaba kote fana aka kafirana kabbato akabba wa bato kelaye ija uhujrati wakati minni ala ya hadariya ni abiralinya delilaw sabatira qur'ana ayala koy kabbato fe abe faraika jahannaba ina bebe ke jahannaba logoy wo sabatira asabatira hadisa sahalen kono kum mo kelen kele tumbe min bato ala bi kabbato fem bilinya qiyamay betu ko ni o kera kaba ala ki kabbato fon fanan na te qiyama kene ka har ni farado do iride do akabbar ya kabu ka fulan ko yama kaba ko tewe o be sekake وقوله ناكو ولا ينبئك مثل خبير اوا مغشيت سكي كباريا كومي علاكا كبار مين بكباريا نيدوده هذا مثال يضرب لمن اخبر بخبرين وارا سك عند من قاتبه به مين فلن ني مثاليا de nin tumbe arabu bolo ni mugodo kibariya ni kibariya doye iya ye min kuma nyogonya ka kibarayin foye ashikara kibarayinma ashikara kibarayinna fayuqalu ba fa tigeye wala yunabbiuka mislu khabir mfulika kibariya min fuye moshite seka fuye komi ne chogo mbado chogomi wa manahu annahu la yukhbiruka bil khabari mislu khabir bihi la nyine munye moshite seki kibarani kibariya kateme mugo komi mugo minyere ba nyedo مغمي يربادو وهو الله ويعلده لأنه لا يعلم أحد ما يكون في يوم القيامة إلا الله مثل خبير من فليا على ديدو parce que مغمي بك قيامة كنكا مغشيتو دو كومي على بادو تشوكومي وخبره خبر الصدق على كباريا تشنيا كباريا ديدو لأن الله تعالى يقول ومن أصدق من الله قيلا parce que ala ya ko qur'ana kuna ko jonka kuma yetinyai ka alabo wal khabiru
kabiru ye min ye arabukan na kure mun ye al-alimu bi bawatinil umur den la kan nin fo ye ko kabiru na alimu di farasi be kabiru ye de min be ko konona do al-alimu bi bawatinil umur min be ko nabu konona do kabiru yo ode donc wala ni aya tawsir min fulen ni aya nyaayira hada made yastartum fil mudwi salasatu suruti ni be fenwole ube fembe ibe fenwole ube ka fendo bato sarati sabade bala fenwole to puru ka fenwole akinafa sarati sabade bala folo yemunye al awwal an yakuna malika lima yutlabu minhu ebe min wole akasoro ibake kamin yinafe o marali babula shebola o marali babulo kele asani an yakuna yasma'u da'i fulanna kasoro ibake kamin wole abika wole lime asalisu sabana an yakuna yakhdhurun ala al-ijabati akasoro abeseki jabi bake ka wole katamin na beseki jabi puru ka fen wole akinafa asarati yen sabate ibe min wole akasore bake kamin yinafe umar lemba bolo tele fulanna akasoro ibake ka weleli min ka tilobi ka weleli abika weleli me abika weleli me sabanna ikasoro ibake kamin yinafe abeseki jabi minni sabayimbe alayu ode ge kabonni ayakono nako walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir aha anye sarate folo min fo an yakuna malika lima yutlabu minhu o magge ka boywa aw be min wala qitmiri tamaro kolo farani min melekele mbala o nyogona amara litabolo ni sarati boray ni sarati o boray kababe mun wala ni sarati boray kaba kele fulanna la yasmu du'aakum sarati fulanna fana gena utaka weleli me la yasma'u du'aakum itaka weleli me sarati fulanne fana gena kaba sarati sabanna walau sami'u mastajabu lakum harunu ya aka weleli me utese ka jabi sarati sabanne fana boray donc munum bake ka wele sisa nafa bulawa uni weleli kakawa uni weleli manka parce que ibe ake kammi nyinu fa maralentu bolo kele fulanna ubaki ku ka weleli min ka utame sabanna harinu ya mu tashaki jab masailatu hal yasma'u la amwatu salama wa yuraddunahu ala man sallama alayhim akon ni masaila doy yala su nu ye foli bila uka yala su be foli kala ka foli me wa yuraddunahu ala man sallama alayhim yala su nu yufo itara kaburula yesufo yala su bi ka foli me yala abeshe ka salamu isagi kawa ugutilifa fi zalika la qawlin don kibaw yenyon sosonni nakuma fula al qawl al awwal kuma fulo anna li amwata la yasma'una salama ko su foli min be ke su ka ko su te foli me ni salamu bila katame وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا زيارة القبور السلام عليكم وكتشيدن ككما من بي كبر جيرا وقت نتشيدن بافوا السلام عليكم دعاء لا يغصد به المقاتبة كتشيدن كالسلام فولي من فلن ننكرو دي كدعاو كو يدرو كم من لنيني وككما نغنيه ثم لا فرد أنهم يسمعون كما جاء في الحديث okofe ni anya fofana kafo ewa ube foli me kumi anana hadisa dora alladhi sa'ahu ibn abdul barri wa qarrahu ibn qayyim hadisa min ibn abdul barri ya saha ibn qayyim ay ibn barri aya fana sabati hadisa in sahadila o hadisa nana o hadisa jumae bi anna li insana idha sallama la saqs ya'rifuhu fi dunya أرد الله عليه روحه فرد السلام كو حديثين جمعة كو تشيدن كو مغو
ni mogo min ni ena tumbe nyogondo jiya kono na fatura ko ni tara ka kaburu la ni foli bilaka ko ala ba kan ni saga ma ko abika foli sak ni hadisa ibn abdul bar ya sahab ibn qayyim ya abdul bar sabato kafana wala taqdir shihati hajal hadis bon nan tara yere ni hadisa yere sahara ija kanu yasma'una salama wa yuraddunahu fala yuljamu an yasma'u kull shay bo har ni hadisa sahara fana ko min bi do diya ka koro ni tara ka foli bila oka alaba ni sagama abika foli sagi har ni hadisa sahara ni hadisa tayira ko be fembe me ni hadisa in tayira ko be fembe me summa law furida annahum yasma'una khayra salam o ko fin nanya ta fana nanya ake misali la fana ko ube foli taname ute foli inde me foli tana ubame fa inna allaha sarraha anna al madwina min duni la yasma'una du'a man yaduhum har nanya fu fana ko foli tana walau furida annahum yasma'una khayra salam har nanya afu fana ko ube foli taname har min te foli ubame hari an ko o fana sabati misali la ala ko ni ya je yanye ko munun bake ka wele ka ko bake ka ala tana munun wele ko tu ka wele ko munun bu wele ko tu ka wele lime ala ko ni yo foko je ya fala yumkin an naqula wala atashaka ke an kafo innahum yasmauna du'a man yaduhum donc ala min banganye sisa kafu weleli kelaw ku bake kamunun wele ku tu ka weleli me ala yire yo fo aya kono ko deya awun tese ka fo sisa ko ayi ubu ka weleli me lianna haja kufur bil qur'an parce que nanyo fo ni nye kafira de ni qur'anaye fatabayyana bi haja donc abangirani ni nye sisa annahu la ta'aruda bayna qawli sallallahu alaihi wasallam salamu alaykum radda سلام عليكم دار قوم مؤمنين وبين هذه الآية ولا نين دونا كيدن كحديثا من فلان ني أنني آية تسكبل من يقولنا نتيدن كو سلام عليكم دار قوم المؤمنين نا يكبر دونكو فونين شغلا نين نين دو سيسا أنني آية تسكبل من يقولنا كو بين يقولنا parce que mumbeke sisa hari ni hadisa yin sahara amba kede ciden ko be salamu indoron de me minye mo wore munun nyungole utame ala yo bange o be salamu kela ka salamu de me emi nyun wole ni bato de emu nyun wole ka fendo nyini fe ala ko ti e ka wole lime donc hadisa ni aye sisa utenyo nguli ute bala mi nyona hari ni hadisa yin sahara wala nyini ye ciden ko de alaba ni saga mabika foli de sagi me cide ma fuye ko abe fembe me ni cide nya fuye fana har nan ko be fembe me fana ala ya jeyeye munu nyu uka weleli kala uka welenu kabato kala welelu to ko ni me donc la hadisa imbe ke sisa ube salamu imme aya imbe ke sisa uka weleli kala uka weleli min ke utame wa ma qawluhu wa law sami'u famanahu na ko wa law sami'u o mana be ke jumae law sami'u faradan mana na ya anya akeyere ateseka ke menanya ke uyame yere masa jabu lakum uteseka ujabi li'annahum la yastati'un parce que utesede alqawlu sani parce que ko kuma fula de benina ka fo sube femme kuma fula de barama folo fo alqawlu sani kuma fulanna anna li amwata yasma'una ka fo su kube femme واستدلوا على ذلك بالكتاب الواقع في السلام جائر لهم من ينفو ولو يكدل لك سلام من نتارا سوفو كبرولا إبه سلام من فو كسوك من يغناناي دونك ولو يكدل لك ويه نتارا سوفو في المقبرة كبرولا نتارا سوفو كبرو إبه سلام من فو كسوك من يغناناي بو منونكو سوبه فمي ولو يكدل لك ويه وبما ثبت في صحيح أن من ثبت حديث سالم كنو بأن المسائين
إذا انصرفوا سمع المسيم قرأ نعالهم وقد لفلان جمعي منون كو سوبة فمي أنيو قد لفلو فاوي أكاد جانتو دلو تقولا وقد لفلو موني كوني اوا جيارا كلا تارا سو جيارا نيبي سلامو منفوكا فولي بلوكا كوكما نيغنيا كو اويايرا وبامده ko no tontame ate fo ku kuma nyogonya ka salamu biluka nunyu ka della fulay o ka della fulanna ko asabatira hadisa kono ko ciden ko munum beta su bila kaburula ni su sutorala nu yu kodi ko subu ka samara kaume o mana hadisa kono wa ona na hadisa sabatilen kono bukhari ni muslim kono ka fo munum beta su bila nu yesu sutura nu yu kodi usagito kabo kaburula ko subu ka samara kaun ka samara kaun ko bame wulu yukaddel ke nunu wal jawabu an hajayn dalilayn nin dalila kula jabu yemunye mo munun ko sube mi pemme o yukaddel ke nin dalila fula jabu ye jumay amma al awwalu dalla fulo fa innahu la yaljam min as-salam alayhim an yasma'u atayira kafo salamu min beke suka ko otayira otellajimu ye kayira ko sube salamu me ولهذا كان المسلمون يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في التشهد وهو لا يسمعهم قطعا تشيدن فلي سلامو وكتهيا كونو harika تشيدن يرتو نيانا مايلا سلامو بيت وكتهيا كونو ubi foli bila ciden ka me ciden ta me dankan yala me oba yira ko salamu kana bila ciden ka wa cide tahiyya kala ubi salamu bila ciden ka kanya na mayala me tunta me salamu bi fisika bila sufa na ka kasurata me parce que salamu tumbe bila ciden yere ka tahyala salamu ubi salamu bila ciden ka tahyala ka to akanya na mayala ta me ni nye folo jabwe munun ko salamu min be bila suka o bayira ko abe femmede o jabu yenninye salamu tumbe bila ciden ka tahyawula ka to nyana mai la tuntame amma sani dalla fulana jabu fa huwa waridu fi waqti qas o bena waqti kere lendela huwa inshirafu almushiina ba'da dafni ukadalla fulana jabu yemunye nuko asabatira hadisa kono koni munun tara subila ku sagito ko subu ka sabana kamme amba fu nin della min fule ninye wakati kere lende sutura li wakati dronde na be nin fana me nin wakati temena atame uyo fana munun ko suute femme uyo nin della fulana fana jabite ka fo ciden fule kam min fo ko be samara kawme o ye wakati kere lendo de konona la asudon wakati ni abe samara kawme odela men ni otemena o wakati temena ate femme tuguni wala kulli hali fal qawlani mutakafiani ako bunu yesemin tumama yenni kuma fulafu kabbe ka delafo della munum be jabi chogme ko fon akolla hala bela ako kuma fulayin koni ube nyogon sama mana kuma fulay mana kelenkele ube nyogon pese quoi kuma fulay be nyogon pese a kelenkele na kadirila ako ala kulli hali kuma fulay be nyogon pese wallahu a'lamu bil hali mi ali hala yere haqiqa min yala do bodo qawluhu hadisa وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفي صحيح في صحيح أخرجه البخاري كتاب الاستئذان باب السلام اسم من أسماء الله تعالى لا أوتي نيامبورا حديثا من نادي وفي صحيح أصبترا حديثا سهلين كنو بخاري كنو أن أنس قال سج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد نعم ولده دو حديثا دو أبو بخاري أبو
كتاب الاستئذان مسلم يابو كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة. وفي صحيح أن أنس قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد كو أنانا حديث سهل كنو كو تشيري صلى الله عليه وسلم كو أحد دو وكو تشيري كو يا نيدا وجوغي نيدا أني كونكولو سجد جوغي من دو أبك نيدا ني كونكولو دروندلا مي فاركورو تو نو جوغي لبا فاري جراو men nu ko sujja o ye kunkolo jogili min kera kunkolo ni nyeda la kerekereli boloka sujja yo ode o ye ciden jogi nyeda una kunkolo la uhudi do wo kusirati arabaiyatuhu rabayatu ambena wasarahu abena sarahu inkono bon hudi abe madina numandela ate nunu mudi unteni bala uhudi kulude do abe madina numayan fandela madina numayan fandela kele kera la hijra ewa sanfolo sanfulana badri kele inkera badri kele minye kafiru soro bari keneka o dimide tora kafiru la Abu Sufyan ka jama farala ɲɔgɔn kan hijira san sabana kana Madina kata jigi Uhud kulu yɔrɔ la ko benu dimi bo cide ni sebaw le ye dimi min do wula Badri kene ka ko benu dimi bo wula o jigine kulu inaye cide ni sebaw bora katu segere sallallahu alaihi wasallam o cide ni sebaw joyoro ayu kalase aye mogo bi duru ɲɔgɔnna tɔmɔ kulunu dɔ bɛ uhudu kulu in fanfɛla in na u b'a fɔ jabalu urumatu ciden ye mogo bi duru tɔmɔ k'u jɔ o yɔrɔ la n filɛ k'a fɔ cogo min bunuse minnu ma nunun dɔn mais Cheikh Salih Fawzani Fawjani de ye nunun dɔn Iyanatul Mustafid a ka kitabu kɔnɔ ni yɔrɔ saraku la ale de y'u dɔn ni cogo la a ye mogo bi duru tɔmɔ ka nyema do bila ulula u desera ka wuli de wa aye mogo bi duru tomo ku jo o kulu inka kulu kana jigide ko an ganyerawo amma ganyewo au kana boaka jo yoro ina fonka ciden kana auma kele damina diara silamawla kafiru kuma sira kaboli silamaw kuma sira kana folo fara ɲɔgɔn mogo bi duru mi nu ewa binye kala fililaw de be binye do u be jo yoro ina ewa u ko sisan ka jigi ha an ka jigi an ka tambalimaw deme kana folo fara ɲɔgɔn kan kele banna kaba an ka to deme ka kanima fara ɲɔgɔn kan u ka ɲɛma kuma a ka kana bɔ a ka jɔyɔrɔ la dɛ ciden ko kele a diyara olu de la wa a ma diya u la wa ko a ka to a ka nɔ la fo a ka ci kana aw ma mɔgɔ kana wuli nɔ la dɛ u ma ɲɛma ka kuma mɛn u jiginna u ye yɔrɔ in bila u donna kɛlɛ kɛnɛ kan ja Khalid ibn Walid o y'a sɔrɔ ale bɛ musirikiya de la kɛlɛ dɔnbaga de don ja a y'a sɔrɔ jamakulu dɔ b'ale bolo ale de ye olu ɲɛma ye olu tun bɛ kulu in de kɔfɛ u dɛsɛra ka don kɛlɛ kɛnɛ kan ka ni mɔgɔ 50 in jɔlen tɔ ye dɛ tuma min ni mɔgɔ 50 in ye palasi bila dɔrɔn Khalid ibn Walid a ko sisan ne fana ye dɔnyɔrɔ sɔrɔ a n'a ka jama u donna silamaw ka kɛlɛ kɛnɛ kan ka sɔrɔ u t'a kalama olu bɛ mun kalama dɔrɔn biɲɛ b'u kan fan bɛɛ kɛlɛ ewa silamaw ni ewa kafiru ɲagamira ɲɔgɔn na tuguni kɛlɛ daminɛna kɔrɔ ye tuguni a daminɛna kɔrɔ ye tuguni donc fanga min tun bɛ muminiw bolo fanga in yɛlɛmana ka di kafiru ma kafiru ye mɔgɔ 70
uyo faga mu'minu la ka ciden yere kunna nyeda ujogi ka kunna nyeda ujogi min akira sababu juman kama mu'minu ye ciden sosoli minge sosoli kele sosoli min fana fulen ni seba bete seba do de ye ciden soso nin ko inkera nin kasara kera o Cheikh Sal Fawjani ko o yorola akon ni nyede seba do ka ala soso de fulen ne ciden sosoli de fulen ni nyu soro ako cogodi amunu fambe ala be soso ciden be soso do la bunum sunu yirembe na anyugona fo aka sarahu kono ni nye ciden ka sosoli kelenye nunum bolo ko kera ni chogola amu jamana kono jiya kono silamu be jiya kono chogo misisa ciden sosoli joli bu bolo fanga be soro chogodi nina donc nin kisa nana nin chogode la faqala ciden ko tuma min nin kera kun jogira nyeda u jogira kayfa yafluhu qawm sajjun nabiyahum akon mogo be kisi chogodi mogo be ukanyini fen soro chogodi mogo be kisa ewa siranya koma chogodi mogo mu be kanda chogodi mogo munu nyu kan nabi nyuma kan nyeda u jogi fanajalati laysa laka min al-amri shay'un kaba ko yen kisa isade alay aya jiga ko cida ko koti bolo foy ko foy sitte e bolo demente e bolo mogo ka kandate e bolo mogo ka kanda baliyate e bolo mogo ka herate bolo mogo ka torate bolo foy de te bolo foy balma sarahu benafo ni femma ye cide bolo fembe ye jombolo ako قوله وفي شيء سبق الكلام على مثل هذا التعبير في باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله نكما نقول من تمنا في شيء أكو كما تمنوكا ما ننوكو في شيء ما أبي بغاري كنو بمسلم أبي بغاري مسلم كنو قوله أهدي جبل معروف شمالي المدينة أكو هندو ko kulude do adonen do ko abe madina numa ya fandila wala yuqalu al munawwaratu akun ni be madina fo ikana fo al madinatul munawwara لأن كل بلد دخله الإسلام فهو منور بالإسلام أكو بسكي دغو نسلاميا دونالا او دغو نور لندو نسلاميا ولأن ذلك لم يكن معروفا عند السلف awan nin donen tunte salafu fe fana adonen tunte salafu fe nube madina fo nuba fo madinatul munawwara adonen tunte salafu fe wakadhalika jaa ismuha fil qur'an bil madinati faqat ako abo chogo kelende la fana ko anana qur'ana kono madina to nana qur'ana kam madina de fodro lakin law qila al madinatu an-nabawiyyah لحاجة التمويجها فلا باس ما أكوب نوسمين كون نيكم مدينة النبوية بروكاني مدينة دوغوري منون توغي مدينة كوبونيو غنا باشي تولا من مدينة المنورة كنوفو دلا تولا سلاميا دونا دوغولا النورو لاني سلاميا ني نيبسيغا كو أفو المدينة النبوية بروكاني مدينة دوغوري منون توغي مدينة كوبونيو غنا باشي تولا وهذا الجبل حصلت فيه وقعت في سنة الثالثة من الهجرة ننقل من فلنية كله دون كيرا أكلين في كله من كيرا هجرة سنسبنا في سوال سوا سنغلو كالو سالي كالو مانا ميني بك كالو منا سوال يؤدي هجم فيها المسلمون بسبب ما حصل منهم من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم سلامون كافر سيرا سلامون من نينك لينا أسبب يموني تيدين سوسولي من كيرا كما أسار الله إلى ذلك بقوله كم من ألا يري كوريا كاتوما ككمالا حتى إذا فصلتم فتمامي أو أولا فرا وتنازعتم في الأمر أي نيغو سوسو نيامارو كنا تشيدن كان نيامارو كنا وسيتم من بعد ما أراكم ما تحبون
aye ciden soso akelen ko fe fenyelen ko fe aw bolo nin kadawuye o yelen ko fe aw bolo aye ciden soso minye nin yo joyoro imbila wa jawabu sart mahdhuf taqdiruhu hasala lakum ma takrahun maana min bari ma arakum ma tuhibbuna jawabu saratin mahdhuf taqdiruhu ko kuma yin jabuyi agenen do amafo na la nyine munye tuma ma ye ciden soso hasala lakum ma takrahuna atem min fe okera wa gadi hasalati hajimatu almuslimina limashiyati wahidati imai akon ni silamau kafiru sera silamau na nin kele na ni ala soso kelende ala soso kele mana ciden soso li kele o de kera sababu shekera ewa shebaya soro la silamau ka kafiru ye shebaya soro silamau ka ni ciden ka soso li kele de wa nahnu alana nuridu li intisara wal maashi kasiratu indana o ako sisa awun be deme fe sisa silamau ba fe ulu ka deme ka soro ala soso ka chanfe silamau ba fe ulu ka deme ka soro ala soso ka cha ufe wali haja ninde koso la yumkinu an nafraha bin nasri ma dumuna la haji li hali akon ninde buno seminu kon ninde koso ko silamau antese kan ni sonjiya ni deme ya abara kanto ni la halala antese kan ni sonjiya ni deme soroli abara kanto ni la halala illa an yarfuha Allah bina wa yuslihana jami'a fonni Allah hinnana kambe nyede fonni Allah hinnana kambe nye me namma nyewa antese kan ni sonjiya ni deme ambe la halala qawluhu sujja sajjatu aljurhu fi ras wal wajhi qasata nuko sujja jogili de do jogili min beke kunkolo ni nyeda la dro qawlu wa kusirat arbaiyatuhu nuko kusirat arbaiyatuhu sinani almutawassitani yusammiyani sanaya hada maden yin fula min fula chamancela uba foluma sanaya وما يليهما يسميان الربيتين بني فلان من تقولين بولولا وبافولو دما الربيتين ربيا يو اودي ني فلان من بي ايوا تشامانچلا ولو يسنايا دي ني فلا ور من تقولين بولولا ولو دي الربيات ولو دي كاريلا تشامانچ ني فلا ني كلنت يامفي نابي تشامانچ ني دوين كرفوا ni kelente nyamfa nimbe samanche ni do inkerefe wa ulu fula de karla sallallahu alaihi wasallam qawluhu ciden ka kuma hadisa kono faqala kayfa yafluhu qawmu sajju nabiyahum al-istifham yuradu bi al-istib'ad ay bayidun an yuflaha qawm sajju nabiyahum sallallahu alaihi wasallam ni ciden ko kayfa lanyine munye mana kuni falaha janya kuni falaha janya mi Allah nyine de mugu be kisi soro chogoni ibe min fe ka soro ibe sira min ye ka kisama mugu be soro chogodi mugu munu nyu kan nabi nyima kan ye daw jogi ani ka kunkolo jogi qawluhu la yuflihu min al-falahi wa huwa al-fawz bil matlubi wa najatu min al-marhubi فلاح كوري مونيه يفله من الفلاح فلاح كوري مونيه هو الفوز بالمطلوب ibe min nyini kasoro wa najatu min al marhub yani be sira min nyeka kisama falaha kore ninde wo cide nye unun ni soro lile janya min nyi kan nabi nyima nye daw jogi ka kunkolo jogi eni ni soro li kajja qawluhu fanajalati nako fanajalati ليس لك من الأمر الشيء أي نجلت هذه الآيات نكون فنجلت أن لا ينمي ni آيات جكنا والكتاب فيها للرسول الله صلى الله عليه وسلم ni آية من فلك جكين ألا يدون كما يغنى آية كنو كما باكي كان يسي جمع شيده وشيء نكرة في سياق النفي فتأم ناكو شيء نكرة ديدو
geni ewa samalila aya geni samalila koro de fata abe fembede ta foyi de tebolo ko shi tebolo qawluhu al amr ay sani wal muradu sanu al qalqi na ko al amr laysa laka min al amri amru yemunya ay sani wal muradu sanu al qalqi dan fen ka ko shi tebolo fasanu al qalqi ila khaliqihim dan fen ka ko abe sagi katun udam masadema hatta nabi sallallahu alaihi wasallam laysa lahu fihim shay'u har cide foi tabulo damfun ka kola fa fil ayati khitabu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam abinni aya kuno Allah ya ciden kuma nyogonya wa gadi sujja wajhuhu wa yasur ya ciden ne daw jogi wa kusrata rabaiyatuhu uye akan yunkari wa ma jalika ma ajrahu Allah subhanahu في كلمة واحدة الله ولا قوة إلا بالله ألا كان النبي يوم ده فلان نيجي ألا باكي كاكوما نيسا ما كاكوما نيجونا نينشولا أني داو ده جوجرا فنا أنيون كارلا مي ألا ما أجورا داما كافو أجوجنا ده نا ينكوما من فنا من كافو أجوجنا ده أنيون ده كارلا نكا أجورا داما نينا لا في كلمة واحدة ألا ما أجورا داما كيف يفله قوم صدوا نبيهم نكما على ما أجر سداما كسر جوجرا رفنا نيونكرلا فإذا كان الأمر كذلك نا يسر كوب نلا حلدلا فما بالك ممن سواه إك حكلنا يموني مغور لا مؤمن تشيدني فليس له من الأمر شيء أو مغوتو فين تشيدن بلو تشومي ni alama toy ka akan kuma fa katate ka yira la foyti bolo ni o nyesira chire nyino fora chire nyere mo todo fa laysa lahu min al amri shay'un mo to foyde ti bolo ko shite mo si bolo kal asnam komi bolium wal awsani ani monument al asnam monument wal awsana ni bolium an ko sanamu uye boli do me boli min do ya bila nema fen saurala ba fo de masanamu al awsani uye de kulu be sheka dola iri be sheka dola kaburi be sheka dola tajal kaburi wasana yubadu no ko wasan boli min batura me aten nema fen saurala wode wasanu wala awliya anu walijun wala anbiya anin nabiyyu فنتن نسيبلو فالأمر كله لله وحده كوب بي على كلمته دي بلو كما أنه الخالق وحده كم إني على كلمته يدالك تقومي أو كوب بي على كلمته دي بلو فنا والحمد لله الذي لم يجل أمرنا إلى أحد سواه تنوبي عليه ni alama anka kodi mugore manayirete لأن المخلوق لا يملك لنفسه نفوا ولا ضرا باسكو دانفي اتسكا تورا مرايري اتسكا نفا مرايري اتسكا تورا مرايري مانا اتسكا نفا سمكانا يري من على ما جنمي اتسكا تورا ني كبو يركا فكيف يملك لغيره وبسكو مراتنا يچودي non semire min fo tinya do koy tanube alay na man ko to danfo mbolo koy al makhluqu danfe fo itabolo e wa harini aka alaya sheke fenni minya na ya kiye o yerete dume na le masa anabana anadese abuluna lankolonya a ube dondola nina bilala yoron nyugo na doro anaka sheyire la ka woso ila ire ki kunna daire ونستفيد من هذا الحديث أم بفايدة من سرني حديث لا أنه يجيب الحجر من إطلاق اللسان كو أواجب لندو هذا مدي يرى كروسي كانين نمبلا ينم كروسي لا يكانين نمبلا فيما إجاء أرى الإنسان مبتلى بالمعاش ني أي هذا مدي ونيه ألا يولا جرابني على صوصوي فلا نستبعد رحمة الله منه أنتوني على كنيمة سرولي جنيا كافو كرسابة على سوسولا إيكا كيكومي على بالله هلا من قوالته هنا لا توني يركو رسوما كوي
فإن الله تعالى قد يتوب عليه من على سوسوين على بسك توبو كاي فهؤلاء الذين سجوا نبيهم لما أصابوا أدى النبي صلى الله عليه وسلم فلاهم قيل له ليس لك من الأمر من فلك تشيرن كنكلو جوغي كنيدا وجوغي تمام تشيرن نونو فلاها جنيا أنو هيرا سرولي تشيرن نونو هيرا سرولي جنيا على قواما أكو فويتي بولو أكو كوشيتي بولو ورجل متيو الذي يمر بالآسي من بني إسرائيل ونسمينه كوكوتشي من تنيا على بطولين نابك كتمي على سسورة لبني إسرائيل كولا ويقول والله لا يغفر الله لفلانا أيكم يسرني دي بني إسرائيل كو بلي ما فلا دي تنبي دوني على بطولين دوني على سسورة wakati ni ala batola imbeteme abeteme balimake ala sosola na be ala soso dola aba fukar sa israila ni ikanni ala soso toy dondola anana ka ala sosola in soro junubu dola o bonyana ala batola hakilila ako karsa israila ni ikanni toy ako he temena ikinnin tigi ala to nyogona tigi ala de ya fa bagay ako wallahi la yaghfiru allah li fulana ako wallahi mana alaykum ako wallahi ala ta ya fakara sama mana ako wallahi ala ta ya fayma ibe nin junbu minna qala allah lahu min kalina ala qama man jal ladhi yata'ala alayya alla aghfira li fulana ako jun kalina ne ala ka kunta ya fakara sabro qari ghafartu lahu wa habatu amalaka tawanya fara alayma nyeka barawtiya فيزيب على الإنسان ولا أواجب لهم بهذا مدينك أن يمسك اللسان لأن جلته أجيمته إن ينقل سيده parce nenceni ni ninka ceni ani nenka kataw kasira bila ko bado de kabode in nenka kataw ko siman bonay in nemina de summa innana nusahidu aw nisma'u qawma aku ukufe aw be seriala ambe mugo dome kanu min akthar ibadillah wa saddihum adawatan anqalabu awliya lillah ko ulu seriala la uya adouye ko mugodo ko ewa alaka jonna kafiru de tumdo katime alaka jonka mbeka ewa uka ewa juguya tunka gele kata alama kata chidema anqalabu awliya lillahi ku ulu serialo uyo dome uyo doye ku ulu yele manakate alaka wuliju alaka mugonyumawe fa iza kana kadhalika ni ko kera ni tugula فلما جاء نسب إيد رحمة الله من قوم كانوا أتاتا أكون نكو كراني تقول من أمر على كنيما سرلي جنيا مغولا مغمون تنكرا كنا جلويا من أمبوني على كنيما سرلي جنيا وما دام الإنسان لم يموت فكل شيء ممكن نهذا ما دام كوني مسا تيمبر سكاكي كما أن المسلم نسأل الله لحميته كم السلامة أم بالله دل على كلا فسا قد يجيء قلبه سلامة يريد سكون بسكة جنوب نسأل الله الحماية نسأل الله الحماية أم حماية نسأل الله الحماية أم بالله دل أكلا فسا كندم قد يجيء قلبه سلامة يرمي سلامة يريد سكون بسكة جنوب لما كان فيه من سريرة فاسدة nanya jugu ni gundo jugu min tumbe eddu sukun kono mugo nya bila yeslama nyumay me iddu suku telma jugu yam min dogole mbiddu sukun kono ika kolla bay be seka jengew o be seka ke falu muhimmu akum muhimmu yeminye anna haja li hadisa yajibu an yattaqida ibrata lil mu'tabiri akun ni hadisa kanka mina jate mina kilab be kanka jate mina ke ni hadisa فإنك لا تستبعد رحمة الله من أي إنسان كان آشيا كان على كنيما سرولي جانيا هذا مدين كلين كيرا على سوسولة چوغو هذا مدين على سوسو چوغو كان أني على كنيما سرولي جانيا ده إيري كروساما donc abe komi wakati sera ha ko abe sega dafa
قوله فنجلت الفاء لسببية نكون نجلت فاء سبب ده وعليه فيكون سبب النزول هذه الآيات هذا الكلام دونك ولا ni aya jigi sababu in bese ka ke ciden yen kuma min fo kayfa yufiluhu qawm sajju wajha nabiyihim aya jigi sababu bese ka ken nin kuma ye qawlu fihi wa ya hadisa wore donc ni ala idris wore iranna donc ni hadisa drisu kabbo odiato ewa sheikh sal fawzan fana ba fo ya wa ko hada mada ko diato ahli sunna wal jamaa akom mo kera ala sosore chogo ako ahli sunna wal jamaa cide nyere dalilaw qur'ana ayaw ye seriya ke mo minye ko arjanna dunke do ahli sunna wal jamaa be seriya ke ko ye arjanna dunke mais dalilaw ma seriya ke minye ko arjanna dunke do mo nyana chogo aw mba fure karasambe ne majigay mo jugu yara chogo fana ambe sira korode mais ante se ka dan tiga kade karasabe arjanna karasabe jahannaba akwante se ka dan tigo ka parce que ko hadisa min fule kana mo munu nyere ye ciden kanye kunkolo joge kanye daw joge ado mo munu tumbe kafiri kuntigiyala ciden nyere bena mo damado taw togoma kunutu na wajide ku danga o nyogona bena ala ba fo koti bolo koy awa koro cigala fana ni ala idris wure iranna ciden nye mo ta togoma mo saba kutu togoma ka kunutu na ku danga o betubira abel laban tubira ka silamiya defa kan yononi ke kabo silamiya ka wala hada madini nin kera ciden yere mo todo hada madin ki yere koloshi innen koloshi subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik